Dobar dan, profesore. Dobar dan, Adnan, izvolite sjedni. Adnane, imam jedan specijalan zadatak za tebe. Moraš biti ekstra skoncentrisan jer je ubrzo takmičenje balkansko iz fizike i molim te da dadneš sve od sebe. Dat sve od sebe, profesore. Dobro me sad slušaj. Zadatak ide ovako. Imaš dva mirišljavačna pića. Zapališ ih, a oni gore različitom brzinom. Za koliko će izgoriti oba štapića, ako nemaš sat u sebe, nego moraš samo koristiti slučajevu svjetlost kao vrijeme. Profesore, kako da računam vrijeme ako mi je pi 3,14? Pa sada me dobro slušaj. S obzirom na kompetativnost i afirmaciju dijapazonske ingerencije, aspekta asocijacije i pistološkog relativiteta, morat ćeš uračunati da je svjetlost korpuskula i preko korpuskule koja dolazi iz svjetlosti iz zraka ćeš pokušati da uradiš zadatak. Je li ti jasno išta? Jest. Radi zadatak, čekam rezultate. Halo? Alo, hoćemo napolje. Ne mogu sad, radim fiziku. Joj, kada ćeš moći? Mogu za sat vremena. Hajde. Ajde, čao. Vidimo se. Braca, ajde s nama vamo. Ne mogu, moram ići vježbat fiziku. Dođi vam, ti kažem. Hoćeš ga? Ne puši. Uzmi, Ne puši. da to mene odbijaš. Uzmi. Ajde, pičko. Tako je. Evo vidimo se onda za par dana. Ajde. Ej, Jelena, možeš mi donijeti nešto jače, vuče me želja da probam. Može, samo prestane. Dobro, Ajde. dobro.
donio pare? Jesam, brate. Ajde. Ovo je naš. A, brate, umjesto cigara ovo će te nositi na nebesima, znači buraz. Dobro. Vidimo se. Ajde. Adnane, jel ima neki problem u zadatku? Ma nema. Jel sve u redu sa porodicom? Jes. Prestanite me više ispivat. Jebe mi se i za fisku i za sve. Ali ubrzo je takmičenje, šta se dešava? Halo, Ej, Jelena, možemo se naći, treba mi robi. može, samo pa nis pare. Ali nemam pare, može li kako na zajam? Ajde, dođemo, ćemo se. Dobro, Ajde. dobro, vidimo Vidimo se. se. Pozdrav, Raja. Pozdrav. Ja mogu dobiti robu, ja stvarno nemam para, ali donijet ću vam za par dana. Brate, što misliš da mu damo? Hajde ovako, ajde. Ali, prati. Ne bude li pare za ti dano, nema ti Dobro, mrtav si. donijet ću, donijet Ne ću. može spavati. Dobro, donijet ću. Bože, kako ću im vrat pare? Nemam od kog posudit. Rok je istekao. Ja pare nema. Halo. Neš da čujem riječ kao počinje sa ne! Išćao! Halo, imaš još 2 dana roka, ne budu li pare, ma mrtav si, nema te, si razumio? Damire, sine, pa šta ti se dogodilo? Sjedni, da mi objasni. Objasni mi šta je bilo. Upao sam u belar. Pa šta ti se dogodilo? Sad ću vam sve ispričat. Reci mi. Konzumirao sam drogu, upoznao sam neke ljude.
Pomoći ću ti, jer ti si dobar momak. Za onog ko želi da se vrati na pravi put, nikada nije kasno. Zato, evo ti pare. Izvoli. Hvala profesore. Nema I na upravo čemu. ste. Nikad nije kasno. Stoga vidimo se ubrzo u učionici. Vidimo se.